Mai ka kwai na tammi ton channel khariu laudare asai me tarik pungu kum singne na chui na churuk the gun few mail to Menglong local newspaper king in sam the call to Menglong me tarik padai mini stadium complex to Menglong district headquarter khau international size synthetic football turf ka siam thau khang zang hiam long pan mai MLA 53 to Menglong AC Rui Meterik padai nung foundation stone ning thau kan the synthetic football turf kang foundation stone ning thau kan mai mung khau chief case suna ka zau kan mai MLA chang hem dong pan mai ri mi tom project phungwang khang tan ran na ta lo kan mai official khani workers koita chun ku mai indau kan ne kumna mi tom project hai kai na loi law ngam khang public wai rui ma chuang law pu tu na zang hoi kan ne local MLA te rui to Menglong khau tan ba mai project azu lam khau sa lo kan ne mi lung khau tai KV phai khatam ru na kathum in right long power substation hai bunai lung khau function su ka hau pani the tu na sa ka ne MLA te re town ring road hai Rajiv pavement re asai kum tan loi khang su pani the kum na in taw ta Menglong bazar chang khau tan bam mai Rajiv pavement tan hai saruk rik chikil loi lawbam the tu na sa ka ne kum na me kum sing ne na tri na churu khau tu saruk phai khat loi bam nu the khani street lights hai Don Bosco high school ta Menglong an dan thau bam nu the tu na sa ka ne mi da kho public ground by me khat high public convention hall dang kho tai tan khang DPR ka siam loi law bam the tu na sa ka ne in bu na chief minister Rui Town tong Rajiv pavement dang kho nai mai drainage kwai ru kho gum bil law khang ni la rian su law bam the tu na MLA te ri sa ka ne MLA te ri Menglong Mohor road khani to Menglong Kangchup road hai kum singnai na chui na chanai kho loi khang su bam the kum na Manipur state ri infal tu Menglong tamai to Menglong road khang dangka crore phai kharik ta chat nai bam thi tu na sa na mi tong chang goi hai loi kan ni thai to Menglong hai Manipur khau dai thauling mai district akhat su puni thi tu na lumgai mai indau kan nei synthetic football turf tong foundation stone ning thau mai mung khau tai nam than go ka mai MCS 3 District Administration Bekthang Rui Sada Mitom Project Hai District Rural Development Agency Temenglong Rui Implement Supni Mitom Project Hai Crore Churuk Tuange Tuna Sakani Temenglong Khautani Mai Synthetic Turf Hai International Standard Tangkhang Tan Puni Mitom Project Di Hai Sports Authority of India Khani FIFA Tong Representatives Rui Gwangna Zausin Tang Puni Tuna Sakani Mitom Project Hai NHPC Limited Tong CSR Initiatives Pang Khautan Khange Tuna Sakani Infal May Tarik Padai, Manipur Chief Minister Yomnam Khamchan Singh Civil Society Organization Azuroi NRC Laukhang Demand Subamai Lamkhau State Government Re State Committee Kasiamna NRC Lamkhau Kai Kuku Megwai Kathai Khang Subam Thi Tuna Sakane NRC Lau Me Hairu in Thai Thang Sway Mai Nit Nai Bam Nui Tuna Sakane Ukrul May Tarik Padai, Central Security Forces Recombing Operation Tatkaikan Metang Asat Makau Horai Kapung, Ringui Village, Ukrul District, Khao Bansin Sin Mai Kuki Groups, Le Naga Village Guard Kakao, Lautuan Kong Padai Zangko, the Mai Kap Kiam Dat Kan Te, the Mai Kap Kiam Dat Kan Make Khao Tai, NVGs, Gan Pangu Kabiu Kani to Nacham the Riti Thai Kani, Kuki WC Thailai no Kuki My Volunteers Akhatni Kabiu Ran na Kabiu Te to Nati Thai Kani, Kuki My Num My Nunde to Na, Ban Thao Na Dat Kan Make Khao Tangkul Naga Long Tong Working Committee Recondemn Sukan Te Kumna, Central Security Forces Tong Operation Khao Lumnu Mak Mai Indau Kan The Menglong May Tarik Padai BJP Rirai Mai Suna West Bengal Khao Government Form Supni The BJP Re Phainai Riksaku Na Padai Seat Nai Milung Khao Phainai Na Cheruk Seat Ngam Kan Jonge Kumna Trinamool Congress Rui Riktacha na khat seat ngam na main opposition sudat puni the Tamil Nadu khau phainai tamru na padai seats nai milung khau rui VJs Tamil Laga Vetri Khazagam rui Phai khat na pungu seats ngam kan the DMK re ringu na chikyu seats kumna AIADMK re rigdai na churuk seats ngam kan the Infal May Tarik Padai West Bengal le Assam Jongkum Singne na chui na churuk assembly election khau BJP result kau kan me khau Manipur Chief Minister Yomnam Khamchan Singh khani senior BJP leaders Azure Naitla Medam lagai kan the Gas Jam Asai May Tarik Pungukum Singne na chui na churuk khau Tarik rut na kanai kre rut na churuk March kum Singne na chui na Churuk khau gas booking sulau mai serial number ching chui na khat phai ta charik sanai na chanai kore serial number ching chui na kanai phai kharik sanai na churuk ngan khang insan dat ni Montessori Teachers Training Centered Begdimrui Teachers Training khang admission hai Meibu khang la lo na ba mi Miton Training Centered hai internationally recognized my center akare course la lo ni me koi Advanced Diploma
hai ting kum khare class 12 khani 12 ru ku kan me goi la lo nu we diploma la lo ni me rina bu churuk do na ye ECCE rina bu thum dong mi hai teachers khani students rina ka daw cha me la lo nu we jolly phonics high certified course te mi hai ni bu thum dong nge teachers khani students rina ka daw cha mai la bu la nu we mi ru khau gai dai thian merina flexible learning option nine ba mi hai online classes khani classroom training hai nine ba me kabam rina Center 1 Rigulong near Don Bosco Tamenglong Manipur inbu na thai lo ni me goi roi 9862742787 ha me thai 9366963912 khau lam lo nu we Tamenglong ting nai lon maliang bu tarik pungu kum singne na chui na charuk lau thuan kalan nai na ye ting zin muak na ye sing bang ting rai na ye maliang bu tarik charuk kum singne na chui na charuk lau thuan muak na ye kalan nai na ye ting zin muak na ye sing bang ting rai na ye